dolong ka vedera jok non puan ta kisung ka chachakna Biswanath Karbi Life CEO Chandra Singh Rongpia Phan Jaffa Pen no ekapajir ponjia long chedon don thekthi pusi KAWJF Pen kachapakla Karbi Anglong Nagaland ahoy siding ronga pohara long inut abangphu apiso arengang se lapen ningkan hiniar ta astupia phang apran karmu Kardom pini Karbi Prime to abirta long pen nilisami raniti mongpi tangte pini abirta arjuitha KSA Englong pho langkai langso aro atom pen pray ni phai surkya parni inghana dong kangbura be pathok lamalong ingding isi amhangke tekarni katalona birta nangle langkai langso hawarta bangbanga dimason jingthudu nangji lapen lucharia hienta paprangdu nangji pu akimang pensi Karbi lucharia song inglong pho langkai langso aro amhang pathek ponlo adaba por song alama kang thurapi chikimwa jai mek padopon Rat amei pi kape dopona hot KSA langkai langso aro amei phu kolom sing be pen kachari pon amei along mei ki phalam the kongchun bang Dilip Kramsa pensi parjupon mei along alhi sarpaman pen Karbi lucharia song tiripia chunbang buddho terang chetongdon lapen Dipu Regional Committee amei phu Liton Singh Timung Borlangphel arwa chunbang Mongol Singh terang anparta arlong pharla KCS unit lapen ke penang an rongasar lapen rongara datum chetongdon Matric Higher Secondary BA BCom lapen BSc asatlang ki undun tang atuma phan karchwa jai mekta paman pon anparta prabjin pen towar longlipata lapen School along thanbang hei hui nang piserak nang jibusi langkai langso mei phu kolom sing be chunbang Dilip Kramsa lapen dun mei phu dor sing be atom pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Education in Charge EM Richard Togbi anparta team Karbi Anglong atoma phan kachuning ri pado kachuning ri kang tung bate rada phan ke pachuning kang tung abang gela pulajo anelitum labangso hawa langkai jana habar kepa phi hup adim along Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong Autonomous Council akithe kiding atum nilitum langkai jana habar phanta nanglang asonte athe nilitum pini labangso bird anniversary ki bialong labangso long ta non nilitum katikuk dokolo athe nilitum kacho pha ponateng ta kacho pha ponateng nangkele ji nangkele lene nilitum nonta ningkok siri edoko athe towar henoda alar hala kacho pha tumke wang tunduk thaile mani tame towar khino pena jok nangli ede thai bon lasi towar aputha ka bang council ben nilitum han nangma tha pona sonte lapen school abang usta mela sonak thaglo nilitum teacher apan ke nilitum kechok che koing tungte athe dak lukela teacher ke avede tapot akhelo ben sike bang aisila da lasi akhelo pen tum dadak regularly ke bang ji bulote towar bang kenang so towar avia joini sila tum bang ve thekeder luk bang si nili bang pachni dun kang tum no dak pen lasi school ke pa messenger bhan ke nilitum KSA pen ta bor ike bor idun lo we fis dame apran sila towar bang nang bunai piasonte lalo bode nilitum la teacher atum han bustame nilitum ulong po nang litum towar ke messenger lo kopi bosina tum bang bede non ke nilitum se master bhan pu bulote koi bosina litum bang ver bede lo bulote towar bhan koilo kiti towar henoda ke kosolo itum arbi ke jang kosolo itum bang theklo labang koilo kiti lasi prabjin pen nili chuning rigang tung bang ke Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang saraphan nilitum langkai jan habar phan nang jinsora prabjin pen towar bang nang bonai piasonte pusi nili chuning ripon lo so LP school along kusame senior teacher along an bangke double teacher bi han se chuning la ake hai EM teacher to bi apan sene lapen ilkom labang so ahawar along kepa prang dun ji apan bodante education bang teknang sa asila so long kusame ilkom un an ke bori bonji lapen non ke klem tang along kusame lanikani siang bong along ilkom ke klem pon na saya mu isi ni dolo ata aku la ansu si aku ilkom klem pon tuji asila bang so jisime pedile labang so la LP school along teacher lapen kadok awe phan kusame ni le tum chuning ri lo apora theng pa pathan pon je phan
Lakha cricket home Langhen constituency ka parlo bong et bea rong pen jaipong kachilenga tawarang bong lang sume piaroi nang kili perajok arni wang kachilenga ratum dolong ka we pen kisum kachachak nang abirta ferang ke pen birta nang palik Kedam tang ningkan puan penlune Karbi Anglong Autonomous Council along akaprek ratarya song atum sarkar nang charilo Setame pinyarnianta Karbi Anglong Autonomous Council pen hangnat ice cream ta ronga phang dengpon pela lapet non mate pinyarnian ningkan plikep so se pleng da pita nang panung ko kasonsi mandet pusi rata tumten ningje Pinaan social media long klang data pisitame kikim kirang Japan kilang caridam avela kikim kirang pijia phan thang nat alam chakta pipelang puta ronga data tumpen ninje lapen labang so arong adunga long my birik school do luo charia tum sitame bang pharo so se aphaido jaipong hawara data tum jo padata laswa towar pensi cheleng nanglo ahur pen ke lang ki thia hura son ke luo charia somratum school kapale dun long le tumta dopik lapen apiari cham era huta do puta bong et be arong lapen jaipong hawar ke do ara datum pen pachin Lasi Prabjin pen ke mesan adolong nang kipiji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen Langhen constituency MEC mate EM Bili Mahan Khaklari atoma phan hawar ara datom pen kachoning ri pado labang sotwar kedam tang ESDC aningkan kechari ba muhut mate lo so pendet Congress kechari hul stami labang so atwar kewat dat labang so adimalong dolong mate sonbaga scheme nang pinchong mate nang bonai labason abitin la aposi non la kedobom mate ki khibom labang so asorkar along mate nil tumai hin pen kachiniri dun jibang lapulo je Prabjin pen lamang so atwar nang bonai asonte esonbaga scheme panongra bonget berong labang so kechela atwar along asonbaga scheme nang piesonte mesenji pusi nilitum la bong etbe arat mate bong etbe arong maker pe ahin pen chunuri padi cream lo la si kethe keding la non ke dobom dak langhen thardinong mahin constituency sar yem Bili Mohon Khaklari alang li phansame niltum chunuri parlo jela bangso adim long ison baga scheme nang pi nangji pusi chunuri padi cream lo batai nilitum la bangso dim long media penstame pibom lo te wai pistame kichun che la basan dokok lo aposinon ke do bom la bangso sar Bili Mohon alang li phan ke chuning padi cream lo je la bangso towar long te mesenji phansi la pente ke thegeding Autonomous District Council along ke cherry bomb mate team Karbi Anglong alang tim Karbi Anglong alang lituma phanstame ala bangso bong et berong arat chuning ri lo je la bangso atwar ang pami pinang popusi nilitum chuniri parlo Gilu kelu ta ke ke helat nang ki rong nang kang dum ke helat du oi lu la si no mat long ta Prabjin pen nang pi lui pu si ini adap lasi media tumhan hang lo lasi ni tum la bong be ararat tuma bangke aju phirlo punoi mane kisung na la delong mate school kidun na tumta ahut pen abang phudun po ahut pen phudun det po sila school usambara tum phana bangta lasi jijimsu meme mama lasi kithi giding tum ansitame nale tumasi tunirilo Journalist Association for Assam pen bang inkoya tumaphan nong e kapajil jialong Biswanath Karbi Life CEO Chandra Singh Rongpia phan Jafa nong e ki PG palong Karbi Anglong Women Justice Forum pen chedon don thekte lapen Karbi Anglong ara tatomta chepathi rak don ripusi KAWJF amepi Bulet BP pen ningje lahenlo Biswanath Karbi Life CEO Chandra Singh Rongpi alang li phan Jafa pen nong e kapajil ji pu abanglo
Kedam tang surihini rain korai sianing kan pray ni phai krenar ke bani Biswanat Karbi Life CEO Chandra Singh Rongpi inut Biswanat Karbi Life along biata ke thandung anim sopia pha kor hizana phan amek langno det pa puthak KAWZF atumalong kisung ke phodet ahem tunatun pentangsi kachirap dunjia phan chuning ridam Kedam tang tarik krenar ke lo 18/10/2021 aning kan Chandra Singh Rongpi pu inut Biswanat Karbi Life along pena Biswanat Karbi hadak mithanga rong lo hadak abang so Biswanat Karbi Life CEO mata mithang kami la so Karbi Biswanat Karbi Life along ke claim dun mate kachali dun bom inut ata ke komanim supia phan alang akur hejan alang ameglang nodet ko puthaka pot halabang so update manin tarik krenar ke 18/10/2021 ahut kisung ke podet family tum nili tuma organization long anwang lo atuma song long anwang lo tabang so aputhak mang sira bon tha pusin nili tum long wang pen hala so hut kadu avialam la kisung ke podet abang bang phi po pe atung wang lo la pen Laswa teng pen case ta pilo POC SOA ka posi case ke do bomla Biswanat Karbi Life News ke Karbiang long padulong unang nipu pinna anar ni penlo media tuma phan nipu Meklang no lang no tuma phan ke adimak long pek pedet nangji la sia lang li meklang no chuklem det la so case ka lang li already do rek lo hala bang so ni amasini ditum hala da ka case e pen cheng lok ta pen ka pre ham phang song tum do la pen ditum pen DC pan samini tum speed post pen so lo pa le lo la pen hada SP pan samini tum hala so hura case pa le lo la pen juntu thebok her tanna athana hada post lo bisona hala juntu ke pove ka area hai aku sada data case pa le lo FIR pilo hala ke podet abang pia family tum pen kasi la pula pulo ang bonglom ke disciplinary tum ha report ang pilo just la so pot ke la so case ke chalu ko pulo kami ang bong alom la so case ko son men ko pinya vedet ko ha kam taning gi side do kami la bang so case bang ke la ke ko e pot pa vedet di ko ka diji so case bang continue bon di kasi ke dampa ni ani pentani li ke pu bom lo di pu la man di pu lo ba kar biang longang kang media to mane ki man an ke pu sido ni mane Biswanat news ke da kar biang long mang ke mane adulong unang ni kar biang long news Biswanat pon nang ji Biswanat news da kar biang long man nang ji Iposi nang tum da Karbi ang long news channel la tum ke pe upgrade ri phan kali pa upgrade nai sta munit lang nang ji jong sila son make lang no sai lang no ke klem munit tum han jong sinang tum chance pi bom pa upgrade bom pulote munit tum ke anu ka prek ta ka klem ni la ke klem bom pula ke tha hun elu la so posi pe ni ani an tame la son phan adi pi pon bom posi la so sai la hai sai lang no pe ni a hu ke no ana cham birun edalo Lasi Jaffa pen nong ekapajir ponji palong ke PG atumsi aphu ke pleng pelo pusi KAWZFN jongpon Inuda monita pham nong APG pulote lang pami nangji choklim nangji Jaffa nong e chotkali akaprek anong eta lang pami pensi pinangji Sita lahe lang pami pen kalisi nong PG palong KAWZFN chedon jong thekhe lapen Karbiang long ada datumta cepat herakri amuni da phan kilang silet pukali pusi alang nitum pen ningje birun edalo kasi non Jaffa journalist award alang phan ko nominate pon la bangke ki nominate atum si apu play pusi ni like nang litum channel pen pon lang penji jong bondak di lake athe inut amuni phat award PG pot alang character alang lifestyle alang ketek alang phan kopi mala ke nang gia son an ke perfect an si alang phan isi award pi potun okol lage Jaffa award tot kalilo kaprek award sami lang pami nang ji tami non la hai lang lepin ma si kopi ko son pen ne pela phan award pu ponji bola bang ni tuma so ma ti don de apen Karbiang long rat tami cepat rakhi la so bang ke pilih ginang tuma channel pen apu dak lo kasi dopik lang kasi pedu ko tum lagi lang ponon ang phan kilang silat pulam gali amit hang ka chokle ma ora dur ke chok te posi nili tim hoi pen ke pinyani anta melang phan bang ke ni tum man pi tu te lasi munit ke hinonia phang patai pharo ma thanang ji nang liang si inu da leadership pan kilong niya punat chak rote mithang sai ni sen klem nei hala sini tum bang ke nang ni tum phan mane nang tum channel pen mane jong ponen tung duk Chandra Singh Rongpia phan akoi ki pitha pulote hala kisung ki phwa bang ke kaning je thap media dam set tum pinna an ke theke dinga tum
nang an ki theki dinga tumke jok lulo mainte Chandra Singh rong PC jok chak lo mainte Rosing rong pia phan kya koi ki pita pusi penang ana tumchi than pusi ko ana ho Akoi ki pita pote hala ke po ki sung ki dogbe ka bang pi juntu au so pi phalang cholam de darong lo so hala ke te ningje thapulo ma ha to family tumke kilo inchama ningje thap hela media dam set rar phan ka biang long rat pen ka bisonar ka bi rat phan alang tum kira ka cho hang la pen hala so ani tami penang ana ke thege ding tumang che tong dolo hala tum ke te jok lu man te la chonro sing long pi si ko la lang si chok chon man te alang ke chok che pulote rat alang phan long doji alang la ke chok che da join ne si non mang hala sorke a family tumen chenglok ado be arat ke tosi ahokang sai long nai po hala bang so hod media pen chenglok DC pen chenglok adak SP athana sang sami man lu pi kang lo tang tela bang so case bang nang restart aloma mate ko sonik lo lagi ha so ni pen restart lo alang bel chi ande jel jang le hala ni tum sini ande me hala so ni pen restart lo pen alang tum ha sami police tum mate lo en order tum ko pi mar ke men ki la ro na teng alang tum claim bon lo lagi bang ke bang jilang por pi lo ke deng pon step ke nang tum hin pen no itu menon ke bang di mate phang ke bang di boke ni tum bu ali ka do ka be phan ni li kum tu ko journalist bunam kali leaders tu manan ni li kum tu mane son mane ot lang no sai lang no tu ma phan bang ke RD people nang ni RD piri pu ni pupe pinang ji system si do nang ji isiang deng si la tu phan pinang ji alang tu maning ke cirui pa me kalo body pote hala sa bang ke promote un tame non son ke karbiang long same kaprek a channel media tum ta dupi do olang hal hai tum hanta lang ponang ji la pen alang phan ke karbiang long body bisonat appear thi long an che thang su ba bang phan jong si ebat bi concept pulote arat ke mo ke nang le tum han ko man so ka me claim tum han ke la ke mi pu hok de tulong son rosing long pi amitha orlano son thot si hala ebat ke pi tum ta orlano pu si la ke emat thana ko tang te jon rosing rong pi phan ke bisnat karbi lo bisnata long ripeng nang plung jui lo pusi chithang la si ko na ho kalang lo lagi ha sot ke adu beda do lo hal sot karbi la me tum sami do pen rong ga mura tum sami do pen hala so chairman hala dak pilo panchayat ke adim ke di hadak le thitum tang jitong lo pen hadak thedung leader tum ha so na jitong lo hala dak pen talang tum pulo la sona bang pu phan ke ni tum ke se bon asila la sona bang pu ke dak pen ke ni tum ke ba be si alang mi thang mata nang kat tham nang kat pu si kar biang long lok si do si piniani ta kar biang long se lang si pa bre thal do bisonat ke lang si damai ke da lo people lo la dak ta ko shon do alang yang si mesen pulo te kar biang long ang te ayang ni ke bisonat nang leke do pen ta lang si pa bre dun ta sinang pini ha ke chok ke ni pen si do ko pen Tantenan malam sopora phan bir tamo ington eksenang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Diana mo phit put hot beer ta long bang tweak long Karbi Anglong Nagaland Dimapur hoy siding long apahara long preni phaisir kya phajo inuda bangphu arengang se sia pisok lapen ningkan hini arta asopia phan apran armudet pusi beer ta redum long Karbi Anglong Nagaland Dimapur pen chihoilok siding ronga pahara long preni phaisir kya phajo inuda munit areng angse sia piso lapen ningkan hini arta sopia phan apran armudet pusi raiko matum pen beer ta longpo Apiso aso apran ke ana bangphu amen bipul khondo lapen apran kita matum amen tarapati kherwar khondo arta ingkorapho lapen luchika arta ningkan hini henlo Arong asoratum pen kapachunia tengke kai keta hor ki jun pen khondo atum chi bohong ver pusi pachini যোৱাকালি ৰাতি 11:30 বজাত আমাৰ গাঁৱৰ মোক ফোন কৰিলে যে আমাৰ ইয়াত এটা মানে মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি তাৰপিছত সেই মৰ্মে আমি আহি পালোহি আহি পাই আমি দেখা পালোঁ যে হয় ইয়াত গিৰিয়েকে নিজৰ ঘৈণীয়েক আৰু নিজৰ 2 বছৰীয়া কণমানি কন্যা সন্তানক দাহেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰা আমি দেখা পোৱা গৈছে আৰু তেখেতক আমি সেই মৰ্মে তেখেতক অলপ মেন হেণ্ডেল হৈছিলে আমি লগে লগে তেখেতক ডিপু মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ আৰু বাকী
ৰাতি ইয়াতে আমি থকা হৈছে। এতিয়া মানে এতিয়া আমি পষ্টমৰ্টেম কৰিম। পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে মেজিষ্ট্ৰেটক খবৰ দিয়া হৈছে। বাকী ফৰ্মেলিটিখিনি এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি কৰিম। কালি মানে হঠাৎ ৰাতি প্ৰায় 11টা বজাত গাঁৱৰ কিছুমান ল'ৰাই মোক আহি ডাক দিলে আৰু মাত দিওঁতে মই আহি চালোঁ। তেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত মানে মাৰ ধৰ কৰি আছে আৰু ঘৰ বন্ধ আছিলে। হয় নেকি? হয়। তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান গাঁৱৰ ল'ৰাই যেন তেন দৰ্জা চৰ্জা ভাঙি পেলাই সোমাই চালে। তেতিয়া নিজৰ ছোৱালীক আৰু নিজৰ ঘৈণীয়েকক কোবাই মানে তাত ঘৰত থোৱা আছিলে। তাৰপিছত মই আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ। আৰক্ষী আহি তাৰপিছত ল'ৰাজনে যোনে ঘৰত এনেকুৱা কৰিছিলে তাক এৰেষ্ট কৰি লৈ যোৱা হ'ল। তাৰপিছত আমি সোমাই চালোঁ। তেতিয়া দুজনো মৃত্যু হৈ আছিলে আৰু এইটো মাৰাজনৰ নামটো কি আছে? তেওঁ বিপুল কন্ধ। বিপুল কন্ধ। হয়। বয়সটো কিমান হ'ব এনে? প্ৰায় 30 বছৰমান বয়স বেছি নহয়। আগত এনে কাজিয়া হৈছিলে নেকি? তেনেকুৱা এনে সৰু মৰু এনেকুৱা হৈ থাকে, কিন্তু তেনেকুৱা আমাৰ গাঁৱত আগতো কেতিয়াও হোৱা নাই। এই প্ৰথমবাৰ আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা হৈছে আৰু। হয়। আৰু মানে ওচৰ চুবুৰীয়া একো গম পোৱা নাই? ওচৰ চুবুৰীয়া মানে হাল্লা চিল্লা যেতিয়া হৈছে ঘৰত, তেতিয়া গাঁৱৰ কিছুমান ল'ৰাই ওলাই আহি চাওঁতে তেনেকুৱা আৰু ঘটনা অলৰেডি হৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া আহি চালে তেতিয়ালৈকে মানে কোবাই দিছিলে আৰু। মহিলাজনৰ নামটো কি? মহিলাজনৰ নামটো তাৰাৱতী। কি লিখে তাৰাৱতী? তাৰাৱতী খেৰৱাৰ। এইখন ইনচিডেণ্ট হোৱাৰ গাঁওটোৰ নামটো কি? ৰঙাপাহাৰ চাইডিং বৌদাজান গাঁও। Tang tipini karbi prime to abirta pangkilo pansi kangton iklo 2 mi thakmi kurwang thu.